In a strong push to consolidate rural support ahead of the TT-ADC elections, Jitendra Barma, the Tipramotha party candidate of the Mandai Pulinpur constituency, carried out an extensive door-to-door campaign this Monday. The outreach drive, which began in the early hours from Parakolok, stretched across several habitations, eventually concluding at the Duski market area. The campaign is part of Tipramotha's final leg of Thansa messaging aimed at securing a second consecutive team in the tribal council. Tini galai kya habai mar piro haina hai tini Abu Bagrano tini ano o 16 Mandai Pulinpur constituency go tini o jaga ne chongmari go patani chongiro harmani bagai angkol galai kya ne khane hanjak ma kai ani kunu ya pharo tini galai kya khatum da tang beke tini nomination do primary ya gulo tini pray 5 din 5 days kai tong tini abu ya gulo tini puila yang Duski hatiwo tini puila yang campaign khaya bagai khaiteliwo tini Parakolok chomni tini Duski hati jara o jaga ni kabang lukro kabang masini warriors ro kabang masini uma bubbles ro kabang masini opera sakra ro tini bubagani tongjak candidate ne ala tini galai ke khabai kobai lam sokon bagai galai ke tongsoka tai abuni bagai ango lukro tini jo khani jo to lukro no ang abuna hambai maya poro tini no mi bisinte tai ango bono no mi bisinte ke sanam bujugo tini os sini 16 Mandai Pulinpur to sem to flying zat no tini abuni praman kaise se o jaga nukha tini tamu khaba o jaga ni lukro busjor te khatam khaja kai buskani baro tarigo gobang put by kesen to flying mono tini abuni bagino o tini ni arrangement obar tini lukro ni je khatung muni goi ang balai khena excited tai ang hak balai buskani sodor tarik o jaga o sen leiwaisa odom dodom khainai sen bijoy misil khainai abo tini angor ni bisit dikhai tini o je lukro ni hamari lugoi phanglo binang tini sarai sarai ang nuji man kapno belanya hambai abu no bulan civil ang to samai tang ang ko thai ubagra je ano tai go ubagra je o jaga ni lukro bibagai je samung khanya ni buga ano tai to nai abuna bukha ya sa kai abuno first point ni nai ang to je mansa ang lukro ni joto সমস্যা no joto kisu nangmar na ang fulfill khlai je manom malai khanya ni bagai ang chai tomai abunani mahar mung tawnai Pure Report, Chinikhara.